Tērā te wā e tū rangatira mai ana te whare o Hinemihi I roto I te pā o te Wairoa I Tarawera. Engari no muri mai I te hūtanga o taua maunga I te tau 1840 ka mauria atu taua whare e te Premier o New Tireni I taua wā e Lord Onslow ki te whenua o Ingarangi. Mai te tau 1840 mārua, kua roa te whare tūpuna nei a Hinemihi, e tūmoke ana ki runga ki e nei whenua Ingarihi, kei ngā mārakāri o Clandon ki Surrey. I raro I ona kaitiaki te puari nāhinara o Ingarangi, ngā kārangaranga rōpū Māori o Rānana, me Anthony Hoete o ngā Tiawa me Mō Titi. He nui ngā mahi, hei whakatikatika haere I te hanga o te tūpuna nei. The restoration of the whare itself, which is also being guided by Jim Schuster, the New Zealand Historic Places Trust, and that's about identifying what her original status was in Wairoa in New Zealand. Her roof, you can see is starting to go now, but we're hanging off on replacing that until we can look at a wider project to conserve her and try and bring her into the 21st century in a sensitive way. Te mea e nākau nui hiana, kia tū a Hinemihi hei whare whakakotahi mai I ngā Māori, e noho mai ana ki tēnei taha o te ao. Hei whakamarumaru, hei taonga motuhake. There are elements which have been discussed, such as whare manaki, a kind of services building, which will allow, for example, kohanga to come and possibly stay overnight. So that she can be used as a meeting house with people coming to learn things and talk to her and stay overnight and those sorts of things. It's that part which makes her a living building, not just an artefact. Te wapata nui a te puari kaitiaki a tōna wā e tutukia I ngā mahi. Arā, kia riro ma te tūpuna whare nei e whakamarumaru, ngā tupuranga e tipu ake ana ki Ingarangi. Hinemihi's significance is just as important as that of the mansion. It's just very, very different. Ko Hinerangi Goodman I Ingarangi, mō te karere.